Si sing nawang ibu-ibu jadi nak bajang-bajang pasti ngelah grup. Apa? Ajak 4 ataupun ajak 5. Oh, grup. Grup TikTok. Mau foto, berceklek kata, "Mau mai mau foto," kata. Ajak 4 pasti jelek besi. Jelek sih. Ajak 5 jelek besi. Yang nepok ki di Facebook atau Instagram ajak 4 atau ajak 5 jege konyangan. Ane jelek moto. Surya. Luar biasa penabuk istis debenya. Bersemangat. Neng, Eken, orang panitia kesenian neng. Eken. Aduh, yang nacai. Saya ada nasi kotak ben boleh. Aduh. Cido heran. Heran neng. Singopadu. Singopadu. Gumincang nih. Cira gue ini. Singopadu. Temen kini pun nak rame kini di masa-masa Covid rame kini Singopadu. Oh. Singopadu wanen. Si. Dini wanen karena gumincang aja 26 guys. Di kuda ciri acara senya acara rame. Nih bangga cang dini. Ya. Hebat nih panitia luar biasa. Tertib semua pakai masker. Tepuk tangan dong. Weh. Semua pakai masker. Semua jaga jarak. Jaga jarak. Joh jaraknya. Joh. 2 meter kok nyana. Ibu ane mokoh tuh kali sing mantongos negak. Kelat kene tengah. Wah. Saja joh. Ketek ibu di baju putih tuh. Eken. Ketek mau balap ketek di dhuwur. Kakak. Di beten milu cerit. Yang penting kan bahagia. Aduh ini ada ben ibu-ibu ngajak panak. Eken. Mau balik liku aja tuh.
Dong lucu-lucu, panahnya lagi ngencah. Ini lagi ngencah, meme dong mau balik. Dong ay story gini, pegat story. Si Keke berarti kan nyak sehat. Yang penting nyak Sehat. Oh, sehat luar biasa. Jangan pokoknya rame neng. Cang tumen ngigal 1 tahun, cang tumen ngigal jadi. Aduh, berdarah aduh sakti suk semua di tiang sapon man ngigal lagi. Terus terang di tiang ngigal dan ada honor mangger aduh. Saya lagi honor. Sing, Man, tepuk tangan aja robot. ngigal sing lagi honor. Cang dini nunas taksu cang. Oh, saya lagi honor. Sing, Man, di ngigal ya. Di suwotnya biasa oh. Cida memalukan pencana sekan panitia Riki sekot Niki luar biasa. Nyen Wah, apalagi tuh pemimpinnya beli lonto. Lonto, uling ke deri itu, uling ke deri lonto. Lonto, nasnya rumun tuh. Aneh kurang aja jegek, tapi jenang yo biasa gen tuh. Beli lonto, sing sibuk tapi agak Ya, sewi sibuk karena jelema kalau di Lombok. Ikan Mataram, apa tuh? manis tanpa rambut. Sing yo tuh kartu Telkomsel. Apa tuh? As. Oas. Ya, Pak. Apalagi di lonto langsung nelpon yang, halo Om Swastiastu beli sengeng ngidangin ngayah ring puro dalam ke deri. Oke siap. Yo itu. Lonto? Siap kita ancang langsung takon cang. I bloto tuh. Lonto takut ngomong-ngomong berapa budgetnya sekali pentas kita aja. Masa takon no. So terus terang niki lonto duang. Niki panitia paling duang engken. Duang nawah. Sombong ci. Ci sabang paling mal ci. Si masa pandemi sing kita moni Kang Wang nah gitu. Tapi kena aja belum tuh sampuna memanang kenten tiang ling Singopadu padoh tiang ling Singopadu. Uli Singopadu. Glodang. Satu wilayah. Satu kecamatan, Sabu kabupaten, satu ibu pertiwi. Wow. Benyah lakon. Cang ling sengwan di nganya lakon cang beli lonto sampunan ngomongin masalah budget, sampunan ngomong masalah honor kita aja. Gitu ya? Lah artinya takon cang udah honor. Jangan mikir gitu. Yang penting tiang main kata orang ayah terus ikhlas tiang tan memikirkan masalah honor. Harus tuh. Sekan lah ati wak beli Singopadu. Sekan Tujuannya kak retuk main ngigal masa lagi honor. sekan tiang mikir honor. Sekan Karena honor malih bos wenten panitia sana memikirkan. iya kan? Cang sing mikir honor karena honor tuh panitia mikirang. Cang sing barang mikir honor yang ada ya tuna. Yanten wenten tiang jantos. Jantos engken. Jantos pangatiado. Ngucai. Men kengken. Sudah diketo. Men kengken tuh. Jangan tumen jadi calon arang misi Pagarayu kene ci. Wih, ini misi apa lagi misi? Wih, sisia jegek nih. Pidan kes ngigal di Bali Banjar kacang orang tuh. Ada cewek-cewek tuh. Tapi jenis yang mau balik ya. Sayang sekali cang galau sebenarnya. Kenal ci? Saya mau balik cewek sana yang cang damba-dambakan tuh. Nyen. Triani. Tuh dagang lawar Jordan tuh. Oh dah lawar. Saya mau balik ya tapi kalau saya nggak ada. Oh Jordan. Nih yo. Nih baju pecalang selam nih. Nih kulitnya patuh cara baju tuh. Terus yang patuh cara baju. Ikan. Selam gak ada cising. Man. Tuh ada warna kulit unik. Ikan. Abu-abu metalik. Tapi kalau tirani tidak ada sing kengken. Sing kan? Karena masih ada sisia di sini. Sisianya. Word lupa. Ini pasti namanya Dila ya. Dila, I love you. Somong ci I love you. Baru tepuk ci I love you. Cang mula sayang, Dila, ala. Ija ci kenal. Eket dosen terima. Dila, ala. Lulu. Weh. Dong cewek lu ke dosen dadi. Dila kasar. cantik sekali. Dila, kamu masih sekolah, kuliah atau kerja atau jadi pemangku? Kuliah kan? Kuliah. Persis cara timpal yang waktu kuliah nih. Kuliah di mana? Di mana? Saraswati. Coba tuh ya Saraswati cang di Banyu Pinaro. Yang di Songoriba. Sing gitu Saraswati. Apa dong? Kampus tuh. Kampus. Jurusan apa? Ekonomi. Hebat. Dini bagus deh. Di Selokarang ekonomi. Biasa kan ya. Karena tiang terus terang di layar AA. Weh, sombong ceng. Engken. Baru aja dilaci AA. Ye, pandai Singapura tuh gumi open minded. What?
pikiran terbuka. Oh. Jani zaman jani sing nung orang beli sing nung katanya dilang orang cang terus sing beli. Apa orang? AA. Oh AA. Jadi lah ya AA. Dila, halo AA. Ini AA, ini EE. Ceng. Ya. Biar beda. Orang... Biar beda perbedaannya yang nengin sengeng. Beli sengeng panggilannya AA, open EE. Kalau Dila II. Adi. Biar bisa AA sampai II nanti Woi, apa? Di jaban pura dalam nih. Betapa aja nih orang nih Indomaretnya. Puci, ada orang kayak Udah ini ngobrol ngorto, cang jak Dila ngorto, bos bekelo ngorto kan mau kokoan. Ken. Dila. Apa tuh yang tuh? Pasti ada dot ke Dila. Oh. Heran cang ajak dedek penggorengan tuh. Oh, lihat di antara sekokong yo paling wayah jeneng. Ikan. Mau kumis kan iki. Dila tuh karena cang ikan demannya Dila karena cang tuh ingat aja timpal cang di kampus. Dila tuh kuliah di Saraswati. AA kuliahnya di UNUD. Wih, jurusan apa? Makanya yang kuliah di UNUD. Jurusannya? Jurusan Warma Dewa. Segar cine. Ikan. Warma Dewa UNUD tuh kampus ya? Maksudnya bidang cang kuliah di UNUD jadi cang kuliah di Warma Dewa. Jurusan apa? Jurusan cang sing ekonomi itu sing. Jurusan cang itu jurusan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tangguh. Jurusan cang itu akuntansi. Akuntansi. Apa tau? Aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Keren. Kuat. Akuntansi itu Akuntansi. Au. Aku mantan. Tak perlu kau tangisi. Kuat. Au. Busa nadi botol nggak mahara ki. Karena marah ibi suwot jatuh nanjang. Kuat kurang kuat. Sekarang dia marah suwot jatuh nanjang ini. Makin yang sedang broken in my heart. Apa tuh? Because my honey playban kulo. Playban kulo. Karena canggalau apalagi ada Dila ini cantik sekali. Galau ji. Pak, ini ngain canggalau doang siapa? Mau payas itu maro. Mau payas? Misi lampu mati. Saya mati. Iken. Padam cang jejah yang niki terus terang yang minta niki semoto niki liwat lo di sengguan di gumin cange waktu gesne calon narang mati listrik masih pun. Di Singapadu. Oh, nyah cang. Waktu itu pas patih. Cang natain patih. Patih pas nyong. Woi, dan ini kalian nebak rangno dhuwur koyong di pos kamling dhuwur tuh. Apa dari dhuwur? Yang cara diganyar tuh traktak. Sik tengos bubuk rangno tuh kan. Coba dingo. Atau rangno. Rangno sini turun kamu turun. Turun rangno tebak kayak patih. Saksana tebak kita. Mati nih. Bes keras, igis mendek. Tabah. Mas Saud yang doh. Apa? Aduh. Ya sebut Mas Saud yang doh patuh kalau di ini pan konslet mati listrik blek petang dedet petang di pura dalam petang di jokaden laku orang doh sentepuk canggih hilang di jokaden cang bejejah hati cang sageteng di pura Merajapati di Merajapati ngenih kuning biar apa ini mirip sesuwunan tedun nih jadi jejahatin canggih kuning biar ke panggung laku taman siapa tuh apa dong Rangdo ngabos trongking ceng apa cuma kayak Rangdo bisa bertrongking ngerti Pak Rangda katanya Pak Rangda ada ngabos trongking gitu udah kunci ternyata iya ngabos trongking pasti mati cis apa kayak tukang rangnan itu? Tukang listrik? Oh, listrik. Sanjo. Putih. Tapi ini kan luar biasa. Si senawang lek, Ci. Lewang lek ingin. Monek luang kramo nih becek. Iya becek. Harusnya ilen calon narang nih mulai jam 7. Man? Gara-gara Ci lambat nak orang ngayah jam 7 Ci jam kudus maru tekau. Menci orang nyemput cang. Nah, ini lah panak nih. Tak tawan. Nah, kayak gini. Pasti nyama jadi uli sekarang lah nih. Nyen. Yotong lah nyaman. Yotong. Apa ada yang timpal can nih? Nyen. Ikata sekarang. Sing timpal can ilang kaderi. Nyen. Ipanyol. Ipanyol ada yang jelemo tuh. Jelemo nyen ada aneh Gus, nyen ada aneh. Siapa namanya? Hah? Cahya. Oh iya Cahya. Nyen kan. Pasti demen melayangan Cahya. Adik gitu. Caro ai go banget sih. Islam Cahya. Saya mau udang.
Sing. Pas kudobo. TK besar. Oh. TK besar. Tapi nggak apa-apa walaupun TK besar nakal, yang yakin cahaya niki benan kayang kelih pasti sukses niki. Tawang ji. Can nawang dari figurnya benan pasti sukses nih. Sukses. Cahayanya benan minimal di polisi. Wih hebat nih. Pasti polisi niki cahaya niki. Polisi. Ah. Wih merdeka. Main cahaya dari polisi. Main. Main. Cahaya polisi. Pasti polisi. Polisi apa? Polisi tidur. Oh, ngecililek motor ke. Men potong cara batu buletan. Cara segitu kan bidang cipeng Men saja tapi keren kan. Oh, kompak. Niki malah semedan kompak. Penabuh di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, nih jegek membunuh dini. Oh, Jegek dini. Jalan-jalan. Di itu membunuh jegek. Oh, ini ganteng-ganteng duri. Aneh jelek nyebar. Ini saya nak jelek. Justru semedan niki dua kan? merasa kan jelek lebih baik nyebar. Adik itu. Yang membunuh ketaro jelek. Ungut ya. Si sing nawa ibu-ibu jadi nak bajang-bajang pasti ngelah grup. Apa? Ajak 4 ataupun ajak 5. Oh grup. Ah. Grup TikTok. Mau foto berceklek kata mau main mau foto kata ajak 4 pasti jelek besi. Jelek sih. Ajak 5 jelek besi. Ya Yang nepuk iki di Facebook atau Instagram ajak 4 atau ajak 5 jegek konyangan. Ane jelek moto. Pasti tuh. Adi fakta sana nih. Karena memencang gitu. Oh gitu. Memencang lah grup ajak 5 ajak 4 ke ngenah di Facebook. Memencang sengenang-ngenah. Karena memencang bungutnya munyu. Terus saya munyu. Kenapa? Katanya bungut mahal ya mencit. Eken tuh. BMW. Bungut melewati wajah. Sajo cising dari kete yang penting sih main kata orang ayah. Mulai sekan di sekapadu memennya kena. Kan sekan aja naik. Susah. Ji orang nyebut. Memenci kan camur teko kerang kena motor jangan. Ikal puan. Sret kena tawa aja camur teko. Baru, weh open teko dek kena baru keset jok bungut lagi kena dikit. Tapi bahasanya keren kan? Bahasa apa? Bahasa cang di Sengwan jadi ini beda. Apa cak saya ngerti cak Pep? Apa cak orang alu kan emang? Di Sengwan tuh bahasa Singapadu tuh gini, singkat, padat dan tidak jelas. Tidak jelas apa? Cim umah cange, tepuk cim memen cange. Sengeng di jo, oh sengeng di lenyar tan lekul. Pedau. Dibeli banyak, berarti balik kukul. Singkat, padat dan tidak jelas. Woi! Oh iya, jelas anak ini sebenarnya. Cina kujang marang orang nyemput cang sing teko-teko. Gara-gara ci berlama. Engken. Alih cang cing andi. Iya. Pasal cang liwatin kemom. Jika orang nyemput cang meluk kesongwan, marah mai. Karena cang perhatian ya ci. Ci orang jam selidan pesu. Menjemput cang bu WA kan di telepon. Ci lek-lek sepesu. Ci nyemput cang di jo. Muka umah sini. Muka umah cang di cen. Yang kulangkul cen. Aku langkul umah cang di cen. Oh yang malu? Engken. Kudo mah ci mangkul-angkul ya? Di umah ci diubot di kuto sayan, kudo misi angkul-angkul. Besi. Patuh cina sematan diki dikiri kederi sarang di sekarang. Besi. Beda. Yang umah tiang di Sengwan aloh niki ngalih umah tiang aloh uling kangin ngalih umah tiang seret ngidang mencelap. Uling kangin ngidang. Uling kau ngidang mencelap. Uling kelot ngidang mencelap. Uling kajau ngidang mencelap. Peci sugeh nih. Sing misi temo. Pungut sih. Kada caci ngelah. Prinsip hidup. Again. Walaupun miskin yang penting tetap sombong. Wih, patuh cara dewa yang kak sih prinsip. Ya, yang penting tetap sombong. Sip JRX. Apa tuh? Sip JRX. Oh, sip JRX. Ibi pemulih. Selamat. Yang buat welcome to home. Welcome to Rajapati. Welcome to home. Apalagi jaga-jaga kene. Ayo, Cala soroh tuh. Dilaya. Nanti kalau kamu pengen kenal nanti di Polon ya. Apa tuh? Di Instagramnya ya. Oh, IG. Di Polo namanya Udi. Nanti di Polo ya. Apa dan? Namanya Udi Sengeng ya. Dila punya Instagram? Enggak. Katro. Di katro nih. Kalau punya Instagram nanti kalau kamu follow nanti kamu tak blok. Ya. Follow back. Ya, follow back. Cina lah Instagram. Lah. Engken. Baca kancing. Wah.
Kene jangan legae. Apa tuh? Kancing Oh, jaum. sekan niki panca jaum niki batas nih. Sekan nih Pak YouTuber sekan nih. Wih, oh ini YouTuber nih. Oh, ini YouTuber. Wih, liu saja nih mana upload deh Pak. Ben puan harus ngelah kando baru pasti ngenak di YouTube. Sekan nih zaman kene itu di pican hidup dalam. Puh, sangyang kancing. Manonor mangatus pajak kancing jaum Yang taen niki, yang taen aja open ngaya haring gatsu niki menten menten apa namanya itu tinggo pesurang do. Wow, kisah nyata niki. Oh, langsung gitu mereka kan. Nah kudiang rang do ternyata rang do pates ni pajak kancing. Nyata niki. Sekon kan? Sekan niki jaum. Tapi deman cinganya sing padua. Sekan. Keren, mie luung. Nyen mie nih. Nyaman cai. Nyen. Sound system. Rico sound system. Rico sound system ini yang ngalih sound system Rico yang ngalih Bondres tiang. Dan mainnya dinyigel leh. Saja yang penting kan karena saya cerita gumin cito. Kayak gak bisa? Ajo negosnya kan orang ngaben masa gumin cito ini ngaben kan? Ngaben. Ajak kudo. Ajak 45. Ajak 45. Sawo. 5 tahun sekali. Gumin cang paling keren Jani. Tahun kelima gumincang sing misi ngaben masal. Adik kedo. Sing ado nak mati. Gumincang sehat-sehat. Dugos tahun lalu mati jak 2 makin sanang di banyak lele ngaben. Adik kedo. Karena gumincang jak 26. Itu banyak apa grup WA ada Ki? Sekan niki sekan. Ini ada nih bensin das mengirim abenan nih. Nyen. Nyaman sih ya. Nyen. Bang EO. Iya mai. Mai. Coba kau Ini pesuang yang kalbu abenan di Oh, PJ. coba. Mang. Wih, gamelan sekogong tepuk tangan dong buat penabuh nih, luar biasa nih.